الرحمن الرحيم ابن خدای پر دلوان کار. إذا وقعت الواقعة اگر قیامت رابو ليس لوقعتها كاذبة کسک نابت دروی پر رابو نوی بکت خافضة رافعة او دجمنت خود ات آگری دا نزمت کت ولیت خودت بحشت دا بلندت کت. إذا رجت الأرض رجا اگر عرض هجیانک دجوار وبست الجبال بسا و چیا هاتنه هیر کرن فكانت هباء منبثا وكيوي توزي لهاتن يابات فرينت. وكنتم أزواجا ثلاثة وهن جلي مروفا أدبنا سيجين فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة بجاهندي خدانت راستنا خدانت بيكت بلندن مرتبة وان چند يا بلنده. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وهندي خدانت چپنا خدانت جهت نزمن و چه حالك خرابه و تدا. والسابقون السابقون وويت الدنيا لازد كرنا خيرا دا كري او نيت الآخرت لازي ادچونا بيكت بلندات كان. أولئك المقربون وأون يتلنك خدي اتنزيك في جنات النعيم خدايوان وانت كتت بحشت خوشيه دا. ثلة من الأولين ومكابوش اجبشيت في أمتي وجيت أمتي ديجي يتبورين وقليل من الآخرين وكم اجباشيت في أمتي ادتشني على سرر موضونة السروان تختت ابزري هاتينا نخشاندن متكئين عليها متقابلين او دپالداينا هندك جوان برامبري هندكا يطوف عليهم ولدان مخلدون بو خزمت كاريا وان هندك زرقرت نبيرت بن ونتمرن السروان تجارين بأكواب وأباريق وكأس من معين بكوبو جركو پرداخت شكانيا ميا بحشت اتداگرتي لا يصدعون عنها ولا ينزفون او فخارن يا وصايا نسرت وان جبرت ايشن ونهشي وان بيدتشت وفاكهة مما يتخيرون او زركرا ابوي فيقية او هلد بجيرن ولحم طير مما يشتهون وقشت وان طيرت دلي وان دتشتي السر وان ديارين وحور عين وهندك جنت تشاف جير وان هنا كأمثال اللؤلؤ المكنون اتجواني والظلالية خدا اوكي مرارية فشارتينا جزاء بما كانوا يعملون افا جزاي وانا اجبر وان كريارت شاك يتوانت الدنيا داكرين لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وانت بحشت دا جوهل چگوتنت خراب نابت كوبي گناه كار ببن إلا قيلا سلاما سلاما او گوتن تنابت يا ديرج فان كيماسيا و او الصلافة او الإيكودت كان وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين وخدانت راستي چند مرتبك و جزاك مزن وانهيا في سدر مخضود او البندارة سدرنا يا بيستري وطلح منضود
وموزت السر إيك وظل ممدود وسيبرك بردوام يانتشت وماء مسكوب وآفا بفبرين وفاكهة كثيرة وفيقيك مشا يخلص نبت بوانهيا لا مقطوعة ولا ممنوعة تشتك نابت فان خشياش وان بجرت وفرش مرفوعة وجهد بلند السر تختا بوانهنا إنا أنشأناهن إنشاء هندي أمين ما جنكت بحشت بدرست كرنا كتايبت يا نوكي درست كرنا دنياي چكرينا درست كرنا كا بيچبون أبديف دانا إت فجعلناهن أبكارا وما أو يتبچيكو مظن كرنا كتش عربا أترابا وما أو البر ظلامت وان شرين كرن وهميت إيك جيدانا لأصحاب اليمين ما أو بو خدانت راست آفراندن ثلة من الأولين وأو كومكا بوشن أجيت بيشيه وثلة من الآخرين وكومكا بوشن أجيت باشيه وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال وخدانت چپه چه جزا و حالك خراب وان هيا في سموم وحميم او دناف هربايا كي كل دانا اجگر ما جهنم بسر وان دات ايت و بهنل وان طنگت كات وظل من يحموم وأوت آفاكا كلان ديوسي بركاش غوريا رجدانا لا بارد ولا كريم نجهك هنا وندمنك ببهايا إنهم كانوا قبل ذلك مترفين عندي أوبون وانت الدنيا دا خوشي بتشت حرامت بر وان پشت داوی تشتی يه پیغمبر پیهاتین وكانوا يصرون على الحنث العظيم و بردوام السر كفر و الشرك و گناهات من وان دلخو ند برتوبه وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون وانش نباوری اینانا پرابونا پشتی مرند گوت اره اگر امرینو بوین آخو هستی ما پیتی بو ما جارکا دی دی این را کرن او تشتکی دیر بول بروان أو آباؤنا الأولون اره امو بابو با پیرت مایت بره اوت بوین آخو حلیاین جارکا دی رابین قل إن الأولين والآخرين تو ای پیغمبر به جوان یت پیشی و یت پاشیش دونده ها آدمی همی لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم الروژه که دست نشان کری که روژه قیامته یا ده اینا کم کرن ثم إنكم أيها الضالون المكذبون پاشیهین ای برزبویت شرکا هدایته یت دروکر ابگف و جزای خوده لآكلون من شجر من زقوم هندش دارکا اش زقوم خون و او خرابترین داره فمالئون منها البطون دی جاهین زکت خو دی پیتجی کن هندیهین دی برسیبن فشاربون عليه من الحميم و دی سر هندی جیراهین دش آوکا زیده کلاندی وخون یکو تنکا هوا نشکینت
فشاربون شرب الهيم هن گلک ده وخون وکی حشترا تهنی اوش بر ایشه تنکاوه نشکت. هذا نزلهم يوم الدين اف عذابا ابسر واندت ایت او زاده یل رجا قیامت بوان هاتی آماده کرن و اف گفک الوان اد ایتا کرن. نحن خلقناكم فلولا تصدقون گلی مروفا مهین آفراندینه و هین چنبون و جماهین باوریه پرابونا پشتی مرننا اینن. أفرأيتم ما تمنون اره و هوا او چپکت مروف جه چید بن دیتینا ایت هین ادرجنا مال بچیکا. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون اره هینن مروفا جت آفرینن یان امین آفراندر. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين امین ما مرندای هوا و ام اجهند بزار نابین. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون کل روژا قیامت هوا بگوهرین و پرنگه که دیهین پی نزانن هوا چپکین. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون و براستی هوا زانیه که خودی جرایی که هین آفراندین و هین تشتک نبون اره و جاهین هزره هنده ناکن که خودت شد جارکا دجی هوا چه بکد. أفرأيتم ما تحرثون اره هوا او چاندی دیتیه یهین ادچینن. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون اره هینن وی العردشینت کن نا امین وی اد آخر آکنجیت کین و شینت کین. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون اگر ما بوید ام دوی چاندی کین پیش کن ایت خارن و جاهین ده عجب گرتی بن اجوی تشتب سر چاندی هوا داهاتی. إنا لمغرمون و هنده بجن هندی امین ام ات عذاب دایو زیان کارین. بل نحن محرومون بلکی ام اجرسقی اد زربار کرینا. أفرأيتم الماء الذي تشربون اره و هوا او آفدیتیا یا هین جوت خون دا پی بجین. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون اره هوا او شعوری اینا خاره ادناف عردی دا بریه یان امینش دلووانیا خو ما او بو هوا اینا خاره. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون اگر مویا با ام داوی آوه وصا سیرکین کبکیر و خارن و آفدان نایت. اره و جاهین سوپاسیا خدای خناکن سراوی آوه شرین یاوی بو هوا اینا خاره. أفرأيتم النار التي تورون اره و هوا او آگردیتیا یهین هلت کنه. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون اره هوا او دار دایا یا آگر جهلت بته یان امین ما او دای. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين امین ما او آگره هین هلت کنه بو هوا گریه بیر اینان داهم بیرا خوپل آگره جهنم بینن و دا بو ریونگا ببتا مفا. فسبح باسم ربك العظيم و جاتو ای پیغمبر خدای خوب پاک بکه خدان ناو صالوختت تمام یه خیر و قنجی مشه. فلا
أقسم بمواقع النجوم خود سینده پوان جهات خود یت ستر ادکفنه دمت رجین وإنه لقسم لو تعلمون عظيم و او سینده که اگر هم بزانن یا مزنه إنه لقرآن كريم اندیف قرآن یا قرآن که مفا مزن و بخیره علم وی بوشه في كتاب مكنون اد کتاب که پارستی اجچاوت خلکی دایا که لوح پارستیه لا يمسه إلا المطهرون اجملیاکتت بقدر ید خود اوش گناهو که ماسیا پاقش کرین پیوتر کس دست ناکت قرآنه هر وصا اجوان یدش شرکه و بنویجی و بدست نویجیت پاقش پیوتر کس دست ناکته تنزيل من رب العالمين او اجنک خدای همی چکریا یا هاتیا خاره و او حقیقا بگمانه أفبهذا الحديث أنتم مدهنون اری جاهین گلی بود پارسا دروی ابو قرآن دکن وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون و این شکرخو بو خود سروان قنجیتوید گل هوا کرین ادکن او کوهین دروی پیتکن و باوری پیناینن فلولا إذا بلغت الحلقوم اری جا گوارحا ایکش هوا گهشت حفکه دم اوت مرت وأنتم حينئذ تنظرون و هین النک اد آماده و برخو ات دنه اری هندشن رحاوی گرن داش لشوی در نکوت هینشن و چنده بکن ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون و ام هنگی اپ ملیاکتت خو اجهوا نزیکترین بوی بلهین و نابینن فلولا إن كنتم غير مدينين و ماهین ادشن جارکادی اگر راستهین نائن جزادان و حسب ادگل هوا نائتا کرن ترجعونها إن كنتم صادقين و هین رحی اب زفرین لشی اگر هین تراست گونا هین ونا زفرینن فأما إن كان من المقربين ویجا اگر اویت مرت جوان بت یت لذت باشی دا کری و جوان بت یت نزیکی خوده فروح وريحان وجنة نعيم رحمك برفره كيف خوشي وبحشت الآخرة بويده هبت وأما إن كان من أصحاب اليمين وأجر أو أج خدانة راست بت فسلام لك من أصحاب اليمين دي بويئتا قوتن سلامتي وتناهي بوتبت چنكي تو أج خدانة راستي وأما إن كان من المكذبين الضالين وأجر أو أجوان بت يتدرو أبرابونا پشتی مرنه كري يتش هدايته برزه فنزل من حميم میوانداریاوی دب آوا جهنم یا کلان دیبت وتصلية جحيم و پوی آگیری او پی اد ایتا صوتن و او دی طامکت عذاب آگیری یا دجوار إن هذا لهو حق اليقين هندی اویا یا مبوتا گوتی ای پیغمبر او راستیا بگومان فسبح باسم ربك العظيم
و تو اپ ناو خدای خوی مزن تسبیح حوی بکه و توی اجوه گوتن پاک بکه یا کافر اد در حق داد بجن یه بلند بد خود اجوه چنده بلندیه کا مزن.